lokhulumayo bana kaChili sibongo sakhe asitshela abazali bakhe ngizalelwe ke mina lapho ePhameni eDokotweni ngenhlanhla ngizange ngizalelwe esibhedlela uma ngithi ngizalelwe ePhameni ngizongaqamba banga angizalelwa esibhedlela lazalelwa eDokotweni ePhameni ekonkosi ngizalelwe eDokotela ngenzansi emva kweDokotela lamkhokhela esanda kuwa nje emva kweDokotela lamkhokhela la kaSishi ngemumva kweDokotela lamngoma la kaMngoma lelo Dokotela bazaba babehlala kulo uma ngizala ethole mina sefuneka belethe kwathatha belethe kwasekulanda kwazi uMagcabasha ungasekho emhlabeni kwalandwa yena wathiwa akeze lapho eDokotweni wafika ngibelethela khona mama ongizalayo eBongozi manje ngithi ke ngwalapha ePhameni ngizofuna nganteni ngoba nenkaba yami khona lapha ePhameni eBongozi bakhonza abahle bezulu siphambi kwaShemba eBongozi siphambi kaNkulunkulu ongakhethi ibala lomuntu siphambi kwaNkulunkulu owathi ehleze entabeni zasentabazwe efikelwa izwi lokuthi akehle eze kuleli izwe lakithi eNanda wanqaba wathi angiyizi kwase kufa ingane zakhe wafelwa ngoba wayetshela ukuthi kunabantu abayizoni efuna uhambe yobaguqula eBongozi njengoba sonke sibuthele lapha uShembe usilande ngoba thina besiyizoni wase yasimema ngabanye uthi asize sizofaka lengubo emhlophe kungaba yishwa phambi kwethu uma omunye nomunye anekele omunye anekele isono sakhe ngoba yena usengcwele phambi kwaShembe bengaba yishwa uthi sonke njengoba silapha sizoyinyengela kuNkulunkulu walithethelwe waNazaretha esho lapha esihlabeleni sakhe ethi ngiyancenga maNazaretha ngegama lenkosi yethu uJehova uthi bengaba kubi ukuthi sesinyengwe kangaka khona umuntu osabheka omunye eceleni ukuthi unjani akhohlwe ukuyibheka yena ngabazali bami bangixoxela ngoba ngibe nenhlanhla noma ngabe nginezono engakanani kodwa ngibe nenhlanhla abazali bami basibona isiqu sesibili uma ekhuluma intombi endala ikhuluma ukuthi yake yakhuluma engumahlombe emzini wasePhameni yathi ngithe ngiphuma ngishona esibayeni ithi ngifika indoda ihlezi kugcwele umquba kuyo ekhanda uthi ngayibheka le ndoda ngithema ngiyibheka ngiyibusisa kanti baba uthi ngibase ngimbuza baba ukuthi baba wahlala emqubeni ngoba wena sakubeka egumbini lihle indaba uhlale emqubeni kangaka ithi mayikhuluma indamshathi nehukela mahilela ithi mntanami ngibuyile ithi ngithema ngena emzini wasePhameni ithi ngaye eXasuthini ithi ngafika kuyo ngafika ngayithola indawo uthi ngalo mama ngithi ngiyofuna indawo kubo enhlizweni zabo ithi angizange ngayithola indawo ithi emakhosazaneni ngiyile angizange ngiyithola indawo uthi ayisiyabuza uthi Nkosi kudalwe yini ngoba uthena labantwana bakho bangcwele labantwana ubabize ngokuthi abantwana bangcwele uthi inkinga engifike bona ngibafike besanenzondo uthi ngibafike behleze esontweni basabakholana amanqine enyathi ukuthi ubani efuneka sikhiphe esontweni noma ubani akafanele ukwenza konke lokho okwenziwayo kodwa babekhuluma phambi kwakho bezonikela
bengenzeka mhlawumbe khona mazi ukuthi uzalelwe ekhaya mhlawumbe akazaleliwe emshadweni khona lokhu kuba khona kwakhe kuwumusa kaNkulunkulu ngoba uma bethanda uNkulunkulu angabibikho noma ingahlali leyo ngane ebegeka kuphume sineshwa kulesonto celuleka abantu abasha celuleka abafowethu nabafikayo nabazali besontweni kakhulukazi ngifululeka abafikayo esontweni ukuthi ukushinga bene nisuke nabo lapho elisuka khona nize nisize emgangeni nabesontweni ngoba kuyihlazo kabi ithi inkonzo iphakathi umuntu mayisethi ongifuna uzongithola ngaphandle kuze sibambane ngezandla kushuthi wena inhliziyo yakho ayakashiyi izinto owawuzenza ngaphandle inhliziyo yakho isakhumbula ngaphandle wena kusafanele ukubuyela emanzini sonuleka bafowethu ukuthi angathi ngasiza ukushinga bethu sikushiye mase sibhabhadisile sikushiye sikhonza ushembe ngoba ushembe udinga into ezinhle ayibonkuzi silapha namhlanje kabheka uZulu njengoba silapha sizokwenza umsebenzi kaShembe kwakungimangaza kuthiwa umsebenzi weyingane lona thola umsebenzi weyingane siwenza ushembe shuthe enhlizweni yakho phakathi ubuka ushembe njengengane uma uzophazamisa umsebenzi omkhulu kangaka ushembe awubusisa ngiyakhumbula ikhonto ezinhle esibiza kulendlela lapha phezulu ebuza ukuthi woba labezenjena wathula abantwana wathiwa njalo labantwana bohlezi bengilungisela kulo muzi namhlanje besingavuma kufika abanye abantu bezosebenzela umsebenzi sibusise sinikezwe thina uthi umvali yawo semayishumayela elilanga uthi anosilwela isibusiso senu singathathwa nombani kuyihlazo liqhamuka umuntu ongawazi nokuthi wawuqhamuke kanjani umsebenzi masethi ngiyawuthatha lo msebenzi kufanele wenziwe usibanibani ngoba ninganifanele bakufanele ufanele kanjani ngoba phela kusiswe thina yithi sibusisiwe shuthi njalo sibusisiwe ukuthi asiwenze ingoba imiqondo yawo ukuthi uqhubeke uye phambili ukithi awukho ngawo uma futhi ushame ngasafuna wenziwe yithi uyasho ukuthi hayi angisafanele mina sekufanele osibanibani kodwa wena wabehla lakho akabanzi njengowonyazi lwezulu shasuthi asiyena utshwala shasuthi asiyena utshwala ngike ngakhuluma ngotshwala ensukwini zangibizela ngaphandle insizwa zathi usukuphelelwe inkonzo enwecile wasukhuluma ngotshwala ithena bafowethu kunina ngathi sasiseJudiya inkosi ikhuluma yakhuluma nensizwa yathi wensizwa ihambo yathi yini ngakithi nina yathi baba bathabanya thina solisile ingane zabantu wathi ngiyezile ngishimizini bafowethu musa asingaxoxa igama laShembe asingaxoxa bafowethu noma kushula ngiyazi bafowethu isikhathi esikuzo kuya izinto ziyaseshula kodwa hayi noma sesithambo kaShembe ifihle into yakho mfowethu ifihle mfowethu kungaze bona abantu bazothuka kuShembe ayibongozi